waba uri umunyabyago bikomeye cyane, ubaye uri umuherwe upima miliyari nyinshi z'amadolari kandi ukaba icyamamare ku isi yose, ariko mu kanya gato cyane ugahinduka igitaramo ku isi yose. Abantu babarirwa mu binyacumi bakagushinja ibyaha birimo ubugome, ubugambanyi, ubuhemu no kubasambanya ku ngufu. Mu yandi magambo, uyu munsi byaba ari ibyago bikomeye kuri wowe ubaye uri Sean Diddy Combs cyangwa se PDD, umuraperi akaba n'umushoramari haba mu muziki wa hip hop ndetse no mu bundi bucuruzi busanzwe. Muribuka mu minsi mike tuvuga inkuru y'ibyago umuraperi Sean Diddy Combs arimo uyu munsi, nyuma yuko atawe muri yombi akajya gufungirwa muri gereza ya Brooklyn, aho ashinjwa ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina n'urugomo. Ibirego bimwe muri byo bigahera mu myaka y'1990. Muribuka tuvuga ko hari abantu 11 bose batanze ibirego bavuga ko yabahohoteye bishingiye ku gitsina, bakaba abantu barimo abagore n'abagabo. Uyu munsi Diddy arashinjwa ibyaha birenga 100. Nta muntu n'umwe wifuza kuba mu mwanya Diddy arimo uyu munsi, nubwo benshi mu batuye isi bamaze imyaka myinshi bifuza kuba nkawe. Nk'aho ibyago bitari bihagije kuri uyu mugabo, uyu munsi umuryango w'umuraperi wamamaye ku isi yose ndetse agafatwa na bamwe nk'umwami w'injyana ya hip hop mu bihe bya vuba, Tupac Amaru Shakur. Uyu muryango we wamaze gushyiraho itsinda ry'abagenzacyaha bigenga ngo bakore iperereza ku isano ishobora kuba iri hagati y'urupfu rw'uyu mugabo Tupac na Sean Diddy Combs. Nawe wigeze wumva bavuga ko Tupac ashobora kuba yarishwe na Diddy? Tupac yari afite imyaka 25 yonyine ubwo yishwaga arashwe ubwo yari mu modoka ahitwa Las Vegas muri leta ya Nevada. Hari mu kwezi kwa 9 mu 1996. Uyu musore yishwe n'ibikomere by'amasasu yarashwe ubwo hari hashize iminsi 6 arashwe ayo masasu. Yashize mu mwuka ku itariki ya 13 y'ukwa 9 mu 1996. Mu kwezi kwa 9 mu 2023 umugabo wahoze ari umuyobozi w'imwe muri gang zakoreraga New York, Dwayne Kifidi Davis, yatawe muri yombi ashinjwa kwica akoresheje imbunda Tupac Amaru Shakur. Kifidi uzaburanishwa mu kwezi kwa 3 mu 2025 amaze gufatwa yavuze ko ariwe warashe Shakur abisabwe na Sean Diddy Combs ngo yamuhaye miliyoni 1 y'amadolari. Iyi nkuru irebana n'ibibazo bya Sean Diddy Combs ntabwo yiteguye kurangira vuba aha. Ndabasuhuje mbashimiye ko mudukurikira. Mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2023 abatari bake mu bakunda umuziki wa hip hop bariruhukije ubwo bumvaga ko bishoboka cyane ko rwose bidatinze iyobera riruta yandi yose muri uyu muziki rigiye gusobanuka. Abantu bumvise ko noneho bashobora kuba bagiye kumenya umuntu wishe kizigenza muri uyu muziki wa hip hop, Tupac Amaru Shakur. Muri uko kwezi kwa 9 mu 2023 ubwo Dwayne Kifidi Davis yatabwaga muri yombi akavuga ko ariwe warashe Tupac yabisabwe na Sean Diddy Combs, abantu bahise batangira kumenya amakuru mashya y'uruhererekane rw'abantu ndetse n'ibikorwa byavuye mu rupfu rw'uyu muririmbyi. Ariko nanone bamenyemo amakuru y'icyafashwe nk'ibara muri uyu muziki: uruhare rwa Sean Diddy Combs. Ushatse wavuga ko mu gihe gito mbere y'urupfu rwa Tupac, uyu mugabo Tupac yari mu bihe bidasanzwe bimwemerera gukora buri cyose gishoboka kugira ngo akomeze kuba Tupac yari we icyo gihe. Yasaga n'uri ku gisenge cy'isi. Turi mu 1996 ubwo hari hashize igihe gito asohoye album ye ya 4 All Eyes on Me, yari yarakunzwe ku mubumbe wose. Tupac yabarizwaga muri label imwe muzikomeye ku isi ya Death Row Records. Yayoborwaga n'umwe mu bagabo batavugirwamo kandi babayeho ubuzima bwose biteguye gukora buri kintu gishoboka kugira ngo bagere ku bukire no kwamamara, Suge Knight. Aha ntabwo nakwirirwa nkubwira abasore b'ibigango bo muri gang yitwaga Mob Pyro bahoraga inyuma ya Tupac na Suge Knight aho babaga bari hose. Abantu ba hafi ya Tupac
bemeje ko mu mezi make mbere y'urupfu rwe ngo yitwaraga nk'umuntu wari ubizi neza ko azapfa mu gihe cya vuba. Amezi yabanjirije iherezo ry'ubuzima bwe, Tupac yafashe amajwi y'indirimbo nyinshi zirimo n'izasohotse amaze gupfa. Zimwe muri izo ndirimbo yanaziririmbyemo amagambo akomoza ku rupfu rwe. Tupac yabaga muri groupe y'abaraperi. Ni nawe wari warayishinze mu 1995, umwaka umwe mbere y'uko apfa, Outlaws. Abakunda hip hop old school bazi groupe ya Outlaws n'abanyamuryango bayo. Abayigize bose bari barihaye amazina y'abategetsi b'abanyagitugu cyangwa se abami babayeho. Yaki Gaddafi ugaragara cyane mu ndirimbo Hit 'em Up, Big Psyche, Idi Amin, Hussein Fatah, Castro, Napoleon n'abandi. Uyu Napoleon yavuze uburyo mbere gato yuko Pac yicwa ngo Tupac yari yarabaye umuntu mwiza cyane ushaka gufasha abantu bose. Abantu bamukunze bazi interview imwe yakoze agaragaza uburyo abatuye isi bose basigaye bashishikajwe no kwigwizaho ubutunzi. Yavuga ko buri wese ku isi uyu munsi ashaka kuba nka Donald Trump, nyamara yirengagije ibirebana n'imibanire. Nta muntu ukwiye kuba atunze miliyoni 36 z'amadolari mu gihe tugifite abantu bishwe n'inzara baryamye ku mihanda, niko yavugaga. Nta buryo na bumwe Michael Jackson yatunga miliyari z'amadolari kandi hanze ahangaha hari abantu bashonje. Ni gute abantu batunga indege kandi hari abantu badafite naho gukinga umusaya? Ndabizi uri umukire utunze miliyari nyinshi z'amadolari, ariko se wagerageza ugatunga inzu imwe? Kufite abana babiri kubera iki inzu yawe ifite ibyumba birenze 2? Aya ni amagambo yaranze ubuzima bwe mu mezi ya nyuma y'ubuzima bwe nyine. Yari yaraguze za appareil foto nyinshi ku buryo yarasigaye afata amafoto menshi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 9 mu 1996, Tupac na Suge Knight wayoboraga label ye ya Death Row Record n'abandi banyamuryango bayo bose bagiye kureba umukino w'iteramakofe wari wahuje Mike Tyson na Bruce Seldon, wari wabereye muri hoteli ya MGM iri Vegas. Abantu hafi ya bose bakoraga mu myidagaduro icyo gihe bari bagiye kureba uwo mukino. Umukino watangiye Tyson wari mu bihe bye byiza ari imbere cyane rwose atera amakofe menshi Seldon. Tupac yari umufana ukomeye wa Tyson ngo yari mu byishimo byinshi cyane atagishobora no kwigenzura. Abari muri salle bavuze uburyo yahagurukaga buri kanya agasakuza cyane atuka Bruce Seldon, akavuga na arbitre akabyumva. Uyu mukino wamaze umunota umwe n'amasegonda 49. Nibyo, umunota umwe n'amasegonda 49. Mike Tyson yakubise ingumi Seldon amushyira kawo nkuko bakunda kubivuga. Numwe mu mikino y'iteramakofe yahuje ibyamamare muri uyu mukino wamaze igihe gito mu mateka. Umunota umwe n'amasegonda 49. Nyuma y'umukino abafana ba Tyson bari mu kirere mu byishimo bose basimbukira Tyson bamushimira. Mu bakoze ibi harimo na Tupac na Suge Knight. Hari amashusho menshi agaragaza Pac ahobera Tyson ndetse haranda mugaragaza ageze kuri hotel nabwo adashobora kwihangana ahubwo akirimo kwishimira intsinzi ya Mike Tyson. Byari bimeze nk'uko abantu basohoka muri salle ya cinema bamaze kureba aho abantu barwana nabo bagasohoka bumva bari mu mwuka w'uburwanyi. Pac nta makuru yari afite ko arimo kubaho iminota ye ya nyuma. Guhera kuri ibi byishimo bya Tupac, ibintu bisa n'ibyatangiye guhinduka. Byatangiye guhindukira aho muri hotel bari bacumbitsemo ubwo bagendaga muri corridor ya hotel bishimye. Witwa Trayvon Lane, umwe mu bagize rya tsinda twigeze kuvugaho rya Mob Pyro ryagendanaga na Tupac, yabwiye Tupac na Suge Knight ko muri iyo hotel yahabonye umwanzi wabo. Ngo ni umusore wari uherutse kwiba shene
ya zahabu y'Utreve Online. Yari shene yari yanditseho Death Row Record. Uwo musore ni Orlando Anderson, bakundaga kumwita Baby Line. Yavukaga Compton. Nawe yabaga muri gang yitwaga Southside Compton Creep. Hano ni byiza kumenya ko Mob Pyro yari mu ntambara na Southside Creep ya Compton. Ibi ubyongeyeho ko uyu musore yaraherutse kwiba umwe mu bagize Death Row Record, byahitaga biba ingingo nziza yo gutangiza intambara hagati y'aba bagabo. Ku baraperi iyo umwe yibye undi biba ari ugutangiza intambara kuri uwo wibwe. Hano ibintu byose byangombwa byatumaga abantu barwana byari bimaze kwiyegeranya. Gang ebyiri zihanganye ziri muri hoteli imwe, umwe mu bagize imwe muri izo gang yari yaribye umunyamuryango w'indi. Ukongeraho na Tupac wari washyushye cyane kubera ko Tyson yari amaze gutsinda komba. Nawe yari mu mwuka wo kurwana. Amakuru avuga ko Tupac n'itsinda rye mu mujinya mwinshi bahise berekeza aho Orlando Anderson yaraherereye muri iyo hoteli. Uyu Orlando Anderson ngo yakubiswe ku rwego atari yarigeze kubitwaho mbere, hafi kumwica. Abashinzwe umutekano muri MGM Hotel nibo baje guhosha iyo ntambara. Tupac, Suge Knight n'itsinda ryabo bahita bava muri hoteli. Orlando ahita ajya guhatwa ibibazo na police, abazwa abo bantu bamukubitaga baribo, hararucararumira. Nyuma y'iminota mike, Pac, Suge n'itsinda ryabo bagarutse kuri hoteli. Bahindura imyambaro kugira ngo bajye muri boîte de nuit yitwaga 662. 662 ni boîte de nuit ya Suge Knight. Ubusanzwe kugira ngo basohoke bava ahantu hamwe bajya ahandi, hari ibyo bagombaga gukora, birimo gushyiraho uburyo bwo kwicungira umutekano, ariko iki gihe ngo nta ngamba bafashe z'umutekano. Bari bagishyushye, biyumvaga nk'abarwanyi badashobora gukorwaho. Tupac ngo yafashe icyemezo cyo kutambara gilet pare-balle cyangwa se ya makoti bambara adatoborwa n'amasasu. Iyi foto ye ya nyuma yafashwe ari muzima, imugaragaza yambaye isengeri bakina na basket. Ngo yanasabye umurinzi we kutaza mu modoka imwe nawe, ahubwo ngo yamusabye kugenda mu modoka y'uwari fiancé we icyo gihe. Kidada Jones niko yitwaga. Kwari ukugira ngo nibataha baze kuba bafite indi modoka y'inyongera. Tupac yagiye mu modoka imwe na Suge Knight. Yari imodoka nshya ya BMW 750EL yakozwe mu 1996 muri uwo mwaka. Abandi bo muri Death Row Record bari mu modoka z'inyuma. Hagati ya saa 5 na saa 5:05 mu ijoro bahagaritswe na police ahitwa Las Vegas Boulevard. Impamvu bahagaritswe nuko ngo volume ya radio yo mu modoka yabo yari hejuru cyane ku buryo aho banyuraga hose abantu bumvaga urusaku ruva mu modoka yabo. Ku saa 5:10 ubwo bari bakiri kumwe na police aho hanze, Feu Rouge yari hafi yabo ku masangano y'imihanda ya East Flamingo Road ndetse na Coval Lane imbere ya Hotel Maxime yatse umutuku. Indi modoka yari irimo abafana b'abakobwa yahagaze iruhande rwabo. Abo bafana batangira gusakuza bavuga izina Tupac. Bari abafana b'abakobwa. Pac ngo yakuye umutwe mu modoka kugira ngo abiyereke anavugane nabo. Imodoka y'aba bakobwa yari ihagaze ibumoso bw'imodoka ya Pac na Suge. Ako kanya indi modoka ya Cadillac y'umukara yahagaze iburyo bw'iya Tupac. Igihagarara, ikirahuri cyayo cy'inyuma kiramanuka. Umuntu wari uhicaye asohora imbunda arasa amasasu menshi kuri BMW ya Tupac. Yarashwe amasasu 4, abiri mu gatuza, irindi mu kuboko n'irindi mu itako. Suge Knight we yafashwe n'ibice by'amasasu bimukomeretsa bidakanganye mu isura. Bivugwa ko imodoka y'abarinzi ba Tupac ndetse n'inshuti ze bari kumwe yari inyuma yabo, yirukankanye cyane iyo Cadillac ariko irayisiga. Nyuma y'uko ambulance ije ndetse na police kahagera, police yahasi ibibazo abo bayoboke bandi ba Death Row barimo Gaddafi na Idi Amin
ariko banga kugira icyo babwira polisi. Nyuma y'iminsi 6 mu cyumba cy'indembe, Tupac yashizemo umwuka ku mugoroba w'itariki ya 13 y'ukwa 9 mu 1996. Nyuma y'uru rupfu hakurikiye ibikorwa byo kurasana hagati y'amatsinda y'amaganga. Abategetsi muri Amerika bise iki gihe 10 Days War, intambara y'iminsi 10. Hapfuye abantu benshi, haba mu ruhande rwa Mob Pyro ndetse no ku ruhande rwa Southside Compton Crips. Ni hehe rero PDD azira muri ibi bintu? Mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, polisi yataye muri yombi Kifidi, kwigeze kubivugaho n'uburyo yavuze ko ari we warashe Tupac, yahawe miliyoni y'amadolari na PDD ngo azice Pac. Uyu Kifidi ni nyirarume wa Orlando Anderson. Muramwibuka, wa musore ba Pac bakubitiye muri MGM Hotel. Na mbere y'uko afatwa, Kifidi yari yaranditse igitabo yise Compton Street Legend, ahavuga ko we na mwishywa we Orlando Anderson aribo bishe Tupac. Kifidi usibye kuba nyirarume wa Orlando Anderson, ni n'umunyamuryango wa gang ya Southside Compton Crip. Uyu yabaye umuherwe utunze za miliyoni azikuye muri business zo mu muhanda nko gucuruza ibiyobyabwenge. Yakuranye n'abaraperi nka Easy E, yakinanye football na Suge Knight n'abandi. Inkuru zivuga ko mwishywa we amaze gukubitwa na Pac n'itsinda rye, ngo uyu mwishywa we yagiye kureba nyirarume Kifidi kugira ngo amuhorere. Mu ntangiriro uyu Kifidi nk'uko abivuga mu gitabo cye, ngo yabanje gusaba uyu mwishywa we ko ibintu babikemura binyuze mu biganiro, kubera ko ngo yarazi neza ko kwihorera byateza intambara yagwamo benshi. Ndetse ngo yabanje no gutekereza gufata mwishywa we bakajya kuri ya boîte ya 662 Pac na Suge bari barimo, bakicara bakaganira bagakemura ibintu mu mahoro. Gusa ibintu ntabwo ari uko byagenze, kubera ko muri ako kanya ngo Kifidi yahise ashyiraho itsinda mu buryo bwihuse ngo rijye guhorera mwishywa we. Ako kanya itsinda yararibonye ry'abantu babiri, wongeyeho mwishywa we. Terence Howard wagombaga kwicara imbere kuri vola mu modoka bari kugendamo, iruhande rwe hakicara Kifidi, ku ruhande rw'inyuma inyuma ya shoferi hakicara Big Dre bakundaga kwita DeAndre Smith, yari yicaye inyuma ya shoferi. Hanyuma Orlando Anderson akicara mu wundi mwanya w'inyuma. Izi nyandiko zivuga ko Big Dre ari we wagombaga kurasa, ariko ngo yabihinduye ku munota wa nyuma. Birangira Orlando Anderson ari ufashe imbunda ngo bari urasa. Bivuga ko aba bagabo bari bashyizeho itsinda ry'abakobwa ngo bajye muri boîte de nuit babarebere aho Pac na Suge baherereye. Aba bakobwa ni babandi basakuje cyane kuri feu rouge bavuga ngo Tupac Tupac. Bituma aba bagabo nabo bari hafi aho ngaho bamenya ko Pac ari imbere yabo we na Suge Knight. Nibwo baje hagakurikiraho icyakurikiyeho nyine kubarasa. Bivugwa ko Kifidi yasabye mwishywa we guceceka ibyo bintu ntazagire uwabibwira habe na nyina. Gusa uyu musore muto ngo yananiwe kurinda ururimi rwe, arabivuga. Ari naho abantu ba Mob Pyro bakuye ayo makuru, bituma habaho za ntambara zo kwihorera. Muri make buri wese muri izi gang ebyiri yarazuwishe Tupac kuva mu ntangiriro. Uyu musore ntabwo yigeze afatwa na polisi kubera ko nta bimenyetso byari bihari. Icyambere, imbunda yari yarashishije Tupac ntiyigeze iboneka. Imodoka barimo bayihinduriye irangi. Ikindi nuko uyu musore Orlando Anderson nawe yaje kugwa muri za ntambara zo kwihorera, ndetse n'aba bagabo babiri bandi aribo Big Dre na Terence Howard. Bose barapfuye, hasigara Kifidi. Ni gute ibi byose rero byaje kumenyekana? Mu gihe kitari icya kera, mu myaka 5 ishize, Kifidi yatawe muri yombi ashinzwe ubucuruzi bw'ikiyobyabwenge cya PCP. Yashoboraga gufungwa burundu. Gusa abashinjacyaha n'abagenzacyaha
bamusabye ko yakwemera bakagirana amasezerano bita proof agreement. Proof agreement ni uburyo abashinjacyaha bakoresha iyo bashaka amakuru ku byaha byinshi. Basaba uwo bakurikiranyeho icyaha kubabwira ibyaha byose yakoze. Amara umunsi umwe avuga ibyaha byose yakoze bitamenyekanye mu buzima bwe bwose. Ni amasezerano amara umunsi umwe, bamuha umunsi umwe ngo tubwire ibintu byose wakoze. Hanyuma iyo uvuze ibyo wakoze byose by'ibyaha utafatiwe, wowe ntabwo bagufunga. Icyo abashinjacyaha bunguka ni ukumenya amakuru ku byaha byakozwe n'ababikoze, kubera ko rimwe na rimwe ibyo byaha baba bishakamo igifi kinini. Mu byo Kifidi yavuze rero icyo gihe, yavuzemo ko yagize uruhare mu kwica Tupac. Uyu Kifidi mu kuvuga ko yagize uruhare mu kwica Tupac, ntabwo yavuze ko icyabimuteye mu by'ukuri ari uguhorera mwishywa we. Yavuze ko na mbere hose yari yarahawe miliyoni y'amadolari ayihawe na Sean Diddy Combs ngo azarase Tupac. Uyu Kifidi yaraziranye cyane na Diddy Combs. P Diddy iki gihe yari afite label ya Bad Boy Records. Yamenyanye na Kifidi kubera ko Kifidi yari umwe mu bayobozi ba gang ya Southside Compton Creek. Ni gang P Diddy yakoranaga nayo cyane iyo yabaga yaje Los Angeles kugira ngo iyo gang imucungire umutekano. Inshuro nyinshi rwose uyu Kifidi ngo yajyaga no mu rugo rwa P Diddy bagasangira inzoga n'ibindi bikorwa. Igihe Pac yapfaga, Bad Boy yari mu ntambara na Death Row. Intambara yamenyekanye cyane hagati y'impande ebyiri, ubw'Uburasirazuba n'Uburengerazuba, mu njyana ya hip hop muri iyo myaka. Umwe mu bagabo bigeze kuba abarinzi ba Puff Daddy ni umwe mu bantu barimo kujya mu bitangazamakuru cyane uyu munsi. Mu byo avugamo harimo ko Kifidi yari inshuti ya hafi na Diddy. Bivugwa ko Diddy yararambiwe cyane kubona Tupac na Suge Knight bakundwa bakaba ibyamamare banabona amafaranga. Tupac yaramaze gusohora video y'indirimbo ye yakunzwe cyane ya Hit 'em Up, mu Kinyarwanda ni Bakubite. Tupac yakoraga ibitaramo hose muri Amerika. Diddy rero ngo agomba kuba yararambiwe cyane ibi ngibi, ahamagara Kifidi n'ubundi wari usanzwe amucungira umutekano we na gang ye, amuha miliyoni 1 y'amadolari amusaba kumwicira Tupac na Suge Knight. Bivugwa ko mwishywa we amaze gukubitwa na Tupac ngo Kifidi agomba kuba yarabibonyemo amahirwe yo guhorera mwishywa we kandi akinjiza na miliyoni y'amadolari. Aya makuru rero yamenyekanye igihe kinini ariko avugirwa mu matamatama no mu bihuha. Niyo umuryango wa Tupac wahereyeho ushyiraho abagenzacyaha bigenga kugira ngo bakore iperereza ku yicwa ry'umuhungu wabo, nibasanga koko hari ibimenyetso bifatika by'uko P Diddy yaba yaragize uruhare mu kwica Tupac, iki cyaha bacyongere ku bindi ashinjwa birenga 100.